Hello baby. Baby, kunjani? Ni sharp wena kunjani baby? Ni sharp man baby. Wata ku ni rhumele va malume na sesi le ka n'wena namuntlha. Wow, I've been waiting for that. I mean, Melissa, so I can't wait to be your wife officially. I really can't wait. I can't wait to be your wife officially. Wow. Ne va rhumele ku ri va ta teke braai pack na vorosi liya u nga yi teka nimpundzu loko suka. U nyiketa hi maxevo xa mehe? U nyiketa hi mani? Mara so yini mara fixon ngona endla hi ndlela leyi mara u endla hi fixon. A ni ku endli hi ndlela leyi a wu fanele u ni byerile u kombele permission u nyiketa hi mani? Fixon mara so yini mara. A ku na swo yini vuyise xevo xa mehe ni vorosi ya mehe. Phone na siku na rin'we it's over between us. Hey ni ri vuyise xevo xa mehe u nga ni byeli sweswo. Kasi wa a ku te ku lovoleni u vula ku ni nga lovola munhu wa ku fana na wena. Hayi ni le xevo xa mehe wena ni le xevo xa mehe yes.